omukugamba n'abebembezi ba Kyenjojo bamanyise ngo bakacizora ngo Endwara nyingi mu bantu nizihirira mu kunywa amaizi mabi kandi ahantu ho barangirire okuba kwenda kugabira abantu za sigiri ezirikuruga Agacencwire twakine biro mbyaro byitokwe kugira ngo tuteme imiti kwenda tuze kuteka tukore enku so kurete sigirezi nchiku yambo kuchendeza kutema mbira kukore enku no kuteka aha cyasigira abakora abantu bagera ngo nizikekereze enku kandi borekero kuzirukora with the timber cutters, the charcoal burners and so on, cutting down the forests, our natural forests, and we're just looking on. Abantu magombori 12 mu district ya Kyenjojo nibo bamazire kutunga enshohezi kandi abantu bo bamu batunjere sigiri ezirikutekesa enku nuko kureta purifaaya gikwena no wakutatekera amaizi oshukemu onyamizi gahurire erekeraho kuzo mu rwaro n'endwara kirikyo kulindiza abantu ngo bahairwe gukora purifaaya rundi obukusengija amaizi oburungi kakunete soko gwekora bintu byorobe dune plastic imbere ensoheri tubiyekora mu Uganda ensoha tuzekora mu Uganda hata kikutulemesa tukatanga kunywa amaizi gwire kika bamaha bebembezi basimira umurimo gukoza rwo ukama bwatoro ahabwe enkorejero kwata hamagaraga abantu yakozire kuseruza aba sports of water kurwa Kampala kutuletera ensoha burika omutungu wa wena tagarukiraho ayonga tuletire sigiri enungi basimira munonga kandi basimira sports of water ekwatanize na Toro Kingdom abo kubaha system yo purifyinga mizi kubahwera kufuna mizi ago kunya mu makagabo gasha kwa Daniel Bingana.